سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چیر دستی صوبائی ایپکس کمیٹی نوزمی دیوان برجمدار بتک ایپکس کمیٹی دیوانہ تیم رویہ ترقیاتی منصوبہ زیر غور کنک بتک حاصل فیصلہ ہم کنک بتگاں دیوانہ چتران کنانا سر وزیر گشتہ کے خصہم ریاست ہلاک کار کنگے اجازت دیگ نبی پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کوئٹہ پریس کانفرنس کو تک بلوچستان یونیورسٹی نو دربر سرا عرش امتحانات معطلی یونیورسٹی بند کن کے فیصلہ درگتا پریس کانفرنس کنانا رہنما سیف اللہ خان گشتہ کے لتے شرپسند پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے پنچ نو دربرہ لٹ پل نشانک جون کو تک چریشیہ یونیورسٹی امن فضا خراب تک ترکیہ وزیر خارجہ حاکان فیدان سرکاری ترتاب واسطہ اسلام آباد سروس تک ایڈیشنل سیکریٹری سید علی گیلانیہ آئی وشد کو تک سرکاری مصروفیات نیامت دو نیمگی دلچسپی درست حاصل امور سرا حیال لے کا درشان کنک بیتا ترک ڈلے ای دیگر سول و عسکری حکام چا گندنند ہم گوانے پاک بھارت جنگ بندی واشنگٹن کردار نبوک مودی سرکار دعوی دروغ قرار دیا تک اکثر تبصراوات وتی وضاحت کنتے حقیقت زان کے واسطہ جان دورش میں یک تبصرہ سرائے نثار نکنے جنگ بندی یا صدر ٹرمپ آئی انتظامی کردار دوبر اجاگر کو تک گشتہ کے بھارتی وزیر خارجہ بیان چا حقائق بدل نبیاں گورنر ہاؤس کوئٹہ برجم بھتگے حلف برداری مراکش جسٹس روزی خان بڑیچا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ عقدہ حلف چس کتا گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیلا حلف زرتگ مراکش سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس جمال خان مندوکے صوبائی وزراء و اراکین اسمبلی و سینئر وکلا یک مسئلے کچی حوال بتا کوئٹہ کمرانی روڈ سرا ناشناسی مردم تیرگواری اچھا یک مردمی بیران بھی تک بیران بدگی مردم پجار ملک بشیر شہوانی و ملک سعید شہوانی نام چبتا آئی علاج سول اسپتالہ سرکنک بھی تک بلوچستانی بیوروکریسی مذہب پیمانے تقرری و تبادلہ جارانگ شنگ کو تک 26 حاصل عقدہ سرا تقرری و تبادلہ کنک بھی تک صالح محمد ناصرہ سیکریٹری ایریگیشن تعینات کنک بتا ہاشم گلزئی سیکریٹری پی ایچ ای سعید زائد شاہ کمشنر جوب تعینات کنک تک جبکہ شاہ زیب کاکڑ کمشنر کوئٹہ تعینات کنک تک کراچی یا ہولگاری گوانی محکمہ موسمیات ردایو کی 204 کلا کے نیامر شہر موسم مرطوب و جمبر و ساچان بھی محکمہ موسمیات ردا کراچی گیش درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ داں بھی گمانے